balang shnong Katolik bernihan mentakasngi ka arpsan terigu kelalengkon hajar arpun riu kelarake ya ka jingdap san posnem jong ka jingyai lenti jong ka balang lane ka Golden Jubilee. Kumban syupatkan mau ka balang shnong Katolik bernihan kelas dang nadu snem khat khandai spa nyo pun riu ha ka bakaladap san posnem pura mentau snem hajar arpun riu ya ka jing pediang ya ka jingai Kristan Katolik kumta da ka mensim ka bakmen berkabashir rehem ki banget jong ka balang shnong Katolik bernihan kilarake ya ka ka Golden Jubilee ha parish bernihan ha ka ne ka jingrake ya ka Golden Jubilee layalam do ba ajoy sim bat layalam ya ka jing dua step da Saint Cecilia Choir bernihan layo ru ya ka jingkren pediang da orang ba balang uba Everest Shakwa bat la pensngeu ya ka khana lengkot lane ka history jong ka balang shnong Katolik bernihan da sketri ka balang uba Erimus Lamin hadin kane layo ya ka jingkenyamas bakhoj da Father Gerald Khongji ubala samru ya ka ktin ublei ha ka negasngi syaki paj ba Kristan ka balang shnong Katolik bernihan bat ya ka jingpule ka banengkong la pule do ba Sostenes Sotun ka jingpule ka baar la pule da ka Kong Catherine Nongrum bat ha ka jingpediang ya ka communion ki paj ba Kristan ka balang shnong Katolik bernihan kilaya simbenta da ka jingru blei ban pediang ya ka met bat kas namu Kris ha ka janmit no phaisngi jong ka ne ka jingrakhe ya ka Golden Jubilee ka balang shnong Katolik bernihan kalayo ro ban pelong ya ka jingmane sakramen hadin kane la penbut da ki cultural program bat ki drama na ki khun Kristan ka balang shnong Katolik bernihan ka bala penyai do ba John Bosco Klein nangta la pen kuburom ru ya ki father ki sister kumju ru ya ki nong tre balang ka bakan thup ru ya ba Sostenes Sotun UMLA bat MDC ka Jirang constituency ubalong ru menteri ka sarkar jela bat ya kane ka program penkup burom la penyai do ba Jof Marbanyang la samru ya ki khusnam syabaro ki nong job ha ki jing yakob baper ha ki program jong ka Golden Jubilee ka balang shnong Katolik bernihan ki bakan thup nadu ki knarit hadu kirangba bat kentang yawai jong kane ka program rakhe Jubilee ka balang shnong Katolik bernihan la penhierno ya ka lama Jubilee da o Father Gerald Khongji Father Francis Parish Priest ba Sostenes Sotun harangkat ka jingyadon lang kirangba balang lembat ki paj ba runge jong ka balang ya yu blay mentan Ifran Nicholas ila puli Costa idei mati uso jong kisan posnem ringkat bat iferkenan lang ibabla bendal bat ni resni kisester ibabul iblambi naganaw naman ikawe bahari resni ikwa benten mau dari disong mo yung blay dan tau kusembay jong dijingne bangyoi hari ilendo diremnyam ni hapi padel barot kani kamanta habayu way na pleng jongi belong lang na regasni kapulong ni bangin temau ke bangitong batemau dari smowo yublay bagin mau badai blay ubalas dang ito ay barong ang pleng jongi Ginang syudad ni nari Jubilee bakraw jong Muslim hajar atusan. Agba hajar pansnam nilarak ngikin mau ya tukhlit mat agba blay bakta igijingem kejongi kibriw. Pagijingem jongi kibriw baktam long shu kumju. Blay bakta agabawan long briw outray disupres. Banar di Jubilee ada pesan senam. Napuni ini bring up cerban ki cerita Jubilee ada life for life. Agak ikan mau kau ni pun jom play berwalong beliau. Ulawan berpenting ini dari Insya Shikam dari Insya dari Jemipat ke Jombu. Yang boleh play oleh senam tu. Idon yang di Jubilee jom ke pras pasnem lalu belakang no u Francis Assisi bakut uno yana jogi padal iba subag iba kinong syarai hari hadis ini Islam baru diperlong ini bangin kenmau balik semua ublay nagadaw balik ublay belakta ini jingem jogi ibril Belakang dia yang tinggi diberi, but nagaraw
kung legit gisanran combine their strong gospel. Naging isanran kinatumo. Ya kahukom kanyang pride distress subang hilig sa God per day. But yeah, the gospel.